نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان نوجه إليكم أطيب الوجه نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهري مسيب جلبه bawo yettugol meɗen Allah subhanahu wa ta'ala o hoddiranɗo en tumbodirgol e oɗo ɗen hun nokku mo wowuɗen argol e muɗum fi andintingol kaɗo ɗen hun dina meɗen dina l'islam dina ka subhanahu wa ta'ala addiri en ka hoore leydi ɗo dina ka Allah subhanahu wa ta'ala tagiri en sabu muɗum dina ka subhanahu wa ta'ala eltiri leydi ndin eltiri kammu ngun sab makka wano o daaliri non ɗen hun ka deftere makko teddunde wama khalaqna samawati wal arda wama baynahuma illa bilhaq tagugol leydi tagugol kammu tagugol ko woni hakkunde ɗiɗo kon Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i men tagirali ɗum ɗo si wona sabu oɗo ɗen hun l'islam tawi noon ko hombo addana oɗo ɗen hol l'islam ma ko hombo addira fi oɗo ɗen hol l'islam e tagungu subhanahu wa ta'ala tagungum fof ko ɗiɗo petti o addi ka hoore leydi ɗo ɗen tawi ko addiriɓe ko fi oɗo ɗen hol l'islam tawi mission maɓɓe on Allah wi mi haton jinnayuɓe ñammina mi haton jinnayuɓe wallan gollal goo bal ko mi ɗaɓɓiri ɓe konkoyeɓe rewan ko ɗum woni ko mi addiri ɓe hoore ndiɗo ɗen hun leydi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni mi tagirali yimɓe ɓen e jinnaji ɗin ka hoore leydi ɗo yoɓe arɗo si wona mission on ko hunde wotere yoɓe rewan min Allah subhanahu wa ta'ala jon noon kanko subhanahu wa ta'ala adduɗen ɗo fi yorrew mum o moƴƴi e meɗen imorde nemaji ɗuɗuɗi nema arano mo jeyaɗum Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴorta e jeyaɗo ko nemata fo tagugol mo se ndaari Allah subhanahu wa ta'ala sanga nde o tagi jeyaɗo on faala yeddugol mo kanko subhanahu wa ta'ala Allah landotako mo ko ɗuuɗi andintintamo mi tagunoma mi waɗanima arsikaji mi sellinima mi waɗima e ngol leñol ɗo mi teddini fiima Allah haaju Allah la e landintagol banun adama ɗum fof ko Allah andintinta banun adama faalaɗo yeddugol mo ngol ko fuɗɗode nden wonde Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ko tagu ma o dalika deftere makko ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim kayo neɗɗankewel ko henɗum hoduma ka joomima oɗo ɗen ko henɗum hoduma e joomima tedduɗo bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakkabak o waɗuma e mbaadi o tagguma o fonnuma alladhi khalaqaka ɗo woni tagugol ngol
wondema ka wonɗa toɓɓere maniyo ɗon ɗen hun ka wonɗa heƴƴere ka wonɗa huyri ha Allah subhanahu wa taala o timmini tagu ngun o adduma ka adna ɗo ɗen hun summa sabila yassara argol maɗa ngol ɗo kay tawi no niwi tawi alda e sonja hay fus wona an foppo moɓodirno wallidir fino arda e oɗo ɗen hun aduna o adduma e hoore oɗo ɗen hun aduna ɗum ɗon fof subhanahu wa taala o resimi o hawtidiri ɗum ɗon ɗen hun fof e nder konngol fanɗugol o wi fi ayi suratin ma shaa rakkabak mbaadi ndi o faala ndin kanko subhanahu wa taala koye ndin mbaadi kadi o woni ko tago ma se darti ɗo yen jonnude karmakoɓe meɗen ɓen konngol ngol mi puusa seeɗa haray Allah subhanahu wa taala o tagi tagu ngun kala ko taga kon o taggi ɗum e immorde e hunde wotere toɓɓere ko wiyete ko ndiyam toɓɓere maniyu ko ɗo woni ko tagaɗa ko ɗo woni jinnaji ɗin ko taga ko ɗo woni ko nayi ɗin taga ko ɗo woni kulle burure ɗen ko taga kala ko subhanahu wa taala tagi kon koye ɗum ɗo ɗen hun o tagi koye nder ɗe hun toɓɓere allahu khalaqa kulla shay'in min ma'in Allah subhanahu wa taala o tagi kala piiji ɗin immorde ndiyam on to mana noon o sendidiri ɗon ɗen hun o inni no e ɗin ɗi o tagi ko yarata koyɗe nayi enen ibnu adama en tawa ka ɗon ko nayi ɗin tawa ɗon e kulle goo ka burure ko ɗum ɗon woni ko yarata koyɗe nayi o wi no e ɓemɓe mi tagiri ɗon ɗen hun ko yarata koyɗe ɗiɗi enen ko ɗon tawa ɗen jinaji ɗin ko ɗon tawa gertoɗe ɗen ko ɗon tawa ɗum ɗo ɗen hun fof Allah subhanahu wa taala o hawti en e foppo meɗen o tagi en e matériel goto o suɓi en enen ibnu adam e jinna o halfini e rôle mo hanuɗen zuude tawi ko fi o rôle ɗon ɗen hun fi zugol on rôle ɗon ko ɗum woni ko taggi leydi ndin ko ɗum weƴƴitindi leydi ko ɗum waɗi o asama yo asma on dow en ko ɗum ɗon Allah subhanahu wa taala addiri en ka hoore ndi ɗo ɗen on leydi o yamiri e rewmo haray ide wonde assistant ɓe meɗen cheikh aboubacar bari e jibinande dalaba meeting haray hiɗe wonde maɓɓe ɗo ɗen hun inchallahu ɓe wallitoto en e nder yewtere nden eɗen watta micro e sooke maɓɓe wooda ko ɓe maaki seeɗa inchallahu si yewtere nden continue haray oustas aboubacar bari ko sadi mon ko toolin e jeeje jama on tun fewtugol tina on ɗum ɗon no wonani men welo welon haray boyi yay on ɗo ɗen hun anduɓe on eɓe andano on haray ko sadi mon ko toolin assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi wa kafa haray warno cheikh ibrahima no makir ɗorno allah subhanahu wa ta'ala o tagi en enen ibnu adam waɗi en ko ɓuri moƴƴude e mbaadi e o ɓurnen kadi e hoore tagu ɗuɗu ngu o tagini ngu e o moƴƴi e men kadi o nemine nemaji kadi ɓurɗi mawde e nemaji ɗin ɓuri mawde e nemaji ɗi o neminen ɗi fof waɗugol en tawa julɓe o waɗa en jeyaɓe kadi e mofte jeyaɗe e mofte nelaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam wirdi kadi sen daari façon o taggiri en no en no gurnan no wurniri en no eno organisiri gurnan meɗen ɗan no ɓorande no ñamirten enen bani adam eno wattorten coykino eno yareten no e affaire social ji meɗen ni fof en daaray kadi tawen ɗumo nemine on nema ɗon kadi e hoore tagu makko heddingo mum en nanda hay gotum e ko heddi kon ɗum noon tun ko nema mawɗo nema molanaɗo mo tawata neɗɗo tawano enen bani adama en hanno meyitade ɗum ɗon moƴƴa wattanile e rewa allahu subhanahu wa ta'ala wonno wiirno e wata mayde sowona hara eɗon woni allah kanko allah hattinirɗe e huludema donc kono nde wonno jamma on no weltindi sabu anga raɓɓininagol maɓɓe e lugginagol e gandal l'islam o e wattangol yili e ko wona yewtede ko daari pejiri hande tawi no hawni moƴƴe wata nden no hawni seeɗa no hawni moƴƴa ene jogi allah subahana taala yo allah ɓeydo wallude sabu warno make ɗon no wawi continuengol wiyeteno inchallah inchallah are cheikh aboubacar on weltanama
haray oɗo ɗen hol l'islam ko nema mo subhanahu wa taala moƴƴorto e jeeyaɗo andi qur'an yewti en heewi yimɓe yeliɓe nde ɓe wonanta julɓe e allah subhanahu wa taala hoddiranano ɓe won julɓe ɗum ɗon hon sakkiɓe wongol julɓe se daari woɓɓe goo wonno tawi nde ñande hari ɓe yiɗayo wonugol julɓe ɓa tawi ɓe faalaka wonugol julɓe allah subhanahu wa taala no hoddiri ɓe wonayi julɓe ma ɓen ɗon noye maɓɓe ɓe wonata julɓe kono allah no hoddiri ɓe heɓay ɓiɓɓe goo wonay ɓe julɓe daari e hikma makko kanko subhanahu wa taala ɓa woni fottama jihaaji julɓe ɓen hino faala wadde ndi jihaadi hino faala mulgol heeforɓe ɓen heeforɓe ɓe nden ñande kadi hino siisi ɓe faala yanugol e julɓe ɓen ɓe lanna julɓe ɓen nden ñande allah subhanahu wa taala anili gueɗe ɗen onni walaw tazayyalu la azabna alladina kafaru si tawi no hara noon hara sertanoma hara ɓe gasaynoɓe wongol julɓe tatara ɓe heɓaka hara ɓeɗo ɗen hum heɓanoma ɓe wino ka ceeci o kefeero ɗo hara o ɗo ko kefeero o heɓino julɗo wonno ɗon ka ceeci makko ko ɗum woni si tawi hara sertino law tazayyalu hara ɓe sertino allah subhanahu wa taala wi o lettayno ɓandiji ɗin e jaka yo si tawi giggol allah subahana wa taala suuɗike e nder neɗɗanke on ko neɓama yawan o hisinayi on ɗon ɗen hun neɗɗo ha o okkam e jaga ko giggol allah woni ko wiyete ko l'islam wona makir ɗon ɗo ɗen hun ni donc allah subhanahu wa taala waddi en noon ka hoore leydi ɗo ɗen hun ko piiji ɗiɗi allah ko yamirgol ɗen kala ko tawi nafoore meɗen noye muɗum ko haɗugol ɗen kala ko tawi lorra meɗen noye muɗum no jeeya e yamirore nde subhanahu wa taala yamiri en nde hanuɗen wattangol yiila e muɗum cheikh aboubacry o aya mo andintinɗon ɗo ɗen hun joni kala subhanahu wa taala daale e heyi ko ono yogonɗum ya ayuha alladina amanu taqullaha haqqa tukatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun hey ko ono yogonɗimɓe allah ko sattani on wo ko sattani on ko satti wo ko satti wota on maayo sonara kon jebbilaniɓe allah subhanahu wa taala joni noon en ari ka hoore leydi ɗo wona yiɗima adduma ka hoore leydi ɗo ɗen wona yiɗima hokkuma dow biyerɗi heɓuɗa ɗin cellal maɗa ngal wona yiɗima nawnare maɗa nde wona yiɗima ko kala cellal ngal hiɗa yeeli a yalaki nawnare kono si nawnare ari kadi ko allah subahana taala woni ko hoddiri ɓay noon en ari ka adna ɗo ko pelletu en eggay ɗo ɗen kadi yahen wono wonirno noon saaye goo arino hari en ala ɗo wono subhanahu wa taala andintinniri en noon hal ata ala l insanu hinun min addahari lam yakun cheyan madhkura yo neɗɗanke yilti to ɓaawo o andintinna hakkillaji makko ɗin arino e zamanu arino e saayi goo tawi kanko banum adama on hari o wodaka hari o ala yo neɗɗanke on andu noon aroye ñande o kay tawa hara o ala wi fuɗɗuɗen mandade neɓali wi fuɗɗuɗen mandade en timminali duuɓi capanɗe nayi duuɓi capanɗe te seeɗa joɗuɗuɗen ɗo ɗen ka joɗɗen ɗo alhamdulillah yo allah subahana taala hokku en timmode moƴƴere sukaɓe kadi jogiiɓe wayirɓe e duuɓi ɗo ɓe ƴettu exemple e meɗen ɓe prépare avenir maɓɓe ɓe anda ko luttata wo ko fi oɗo ɗen hun l'islam ɓe andan naka heɓuɗen 30 ans ɗo prépare ɗen ɗum ɗo en fuɗno prépare gol ɗum ɗo giɓe ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tindinno ɗon yamiri ɓiɓɓe moɗon ɓen giɓe ka duuɓi jeeɗiɗi yoɓe juulu yoɓe janngo yoɓe waɗu ko wiyete kon ndewe awa sen jooɗike ɗo hannde hiɗa yewtude fi l'islam continue reprendre ɓaawo dak combien de minutes nam cheikh wano hollirɗen noon allah subhanahu wa taala
o moƴƴike e meɗen moƴƴagol meɗen ngol moƴƴorgol meɗen o ɗo ɗen hol l'islam yo yewuɓe meɗen ka duuɓi yo mawɓe yeruɓe meɗen e mawɓe ɓe haysi wona yeruɓe meɗen yo ƴettu exemple e ɗum ɗo en pay koye duuɓi 30 en jooɗo ka télévision ɗo ɗen wowlin fi l'islam ɗum ɗo ko hunde welo welo wonande mawɓe meɗen ɓen welo welo wonande meɗen enen wona bungirgol kono noon no yoni kadi ko bungire ko waɗi subhanahu wa ta'ala wi wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith si allah neminima nema on nema mo allah subhanahu wa ta'ala nemima ko ya wowlu fi on ɗen ɗen on nema joni noon ɓawa oɗo subhanahu wa ta'ala wi ko satti woto maayo sionara kon julɓe e ɓayle ko pelletma mayen hari en alano ɗo en ari ɗo en iway ɗo kadi yahen en iwi kayen wonnoɗen toon ɗen aden arde ɗan ɗo ɗen gurdan e woni e ɗan ɗo wonen ɗo ɗen hundumunde raɓɓuɗunde iwen ɗo yahen ka wiyete hayatul barzakiya wonen kawi hayatul barzakiya ɗon ɗen hundumunde kadi ɓurde raɓɓuɗuɗe iwen ɗon ɗen hun yahen ko wiyete toon ɗen hun lahara so darino subhanahu wa ta'ala hikma makko banun adama yeru ko wonta kon ka tege yumma makko ko ɓuri raɓɓuɗuɗe kon ko goɗɗo wonta ka tega yumma muɗum ko lebbi 6 qur'an yewti ɗum lebbi 6 ha lebbi 9 e balɗe no wona ɗon ɗen hun ha duuɓi 5 hara sonnajon ko so wi ɗon l'islam no tindini fi mum hino yewtin fi muɗum ala ko ɓuri andude hunde nden ɓuri l'islam sa iwi ɗon sa ari e oɗo ɗen hun adnama wonɗa e muɗum ko ɗo a wonay ɗo ɗen hun no gasa ɓuri ko wonnoɗa kon ka tege yumma maɗa iwa e oɗo ɗen hun aduna yaha ka wiyete hayatul barzakiya wona ɗon ɗen hun ɓuri ko wonnoɗa kon e ɗan ɗo ɗen hun gurdan sa iwi ɗon ɗen noon a hewtoye lahara ɗon ala limite innugol hande kadi ina wonede ɗo ha ɗo kadi feƴƴoyte joni ko sahi men habbi joni noon lahara baraji ɗaɓɓetake toon lottiɗi ɗaɓɓunoɗa yaaduɗa e muɗum weldigal aduna yankoyagal ngal subhanahu wa ta'ala wi weldunoɓen e hoore ndiɗo ɗen hun leydi fof si ɓe yi o ndi rinde ñande goto kala doga e goɗɗo feƴƴi ka nene dogata ɓiɗɗo baba doga ɓiɗɗo mo kala doga oyan allah subhanahu wa ta'ala holli wona ngay ngoni hakkude maɓɓe wa yawma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani allah aynay o landi ko fi hen ɗum ɗon ɗo waɗanta li kulli mri'in minhum yawmaidin sha'nu yughni goto kala nde ñande mari souci ino mari probléme nde ñande ko ɗum ɗo woni ko aninimo ko ɗum watta nde ñande so yiyima makko o doga tawayno ko ɓen ɗon ɗen wonno ko ɓen bambuma ko ɓen waɗannoma piiji waɗete ɗin fof ko ɓen ɗon ko toilette ma ɗon ko hoore tundaje maɓɓe piiji ɗin fof ko endu maɓɓe ndun kala ko waɗanteɗa ko ɓen waɗanayno ma nde ñande yi'a ɓen tawa nde ñande ama a banaki ɓen yi'a ɓen hino nangue si tawi ɓe gollano golle moƴƴe hiɓe naɓire ka yiide jahima susta darade hande ɗo goɗɗo si yanani biro maɗa ha ko adoma waɗude ko waɗa e ma kon si o hewtaɓe kona etoto yeru maɗa on kon si hewtika allah subhanahu wa ta'ala kowto kala e golle muɗum joni noon argol ngol ɗo allah subhanahu wa ta'ala no yamirini yen waɗa ko wiyete kon dewal yen woɗɗito ko wiyete kon bakkatu joni noon e yewte seeɗa e bakkatuji wonɗi tawayde hara ɗiɗo ɗen hunɗi soñjay neɗɗo gibandema e ɗan ɗo ɗen hun gurdan ɗan woni e muɗum ko waɗi ko wiyete kon bakkatu no woodi bakkatu arowo o letta neɗɗo waɗuɗo bakkatu on tun no woodi bakkatu waɗowo a hara bakkatu on si ari o lettay hay mo waɗa on ɗen ɗen hun bakkatu no jeeya e muɗum e ko wiyete kon toñi sen daari hadisul qudusi goto mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fillani en mo allah subhanahu wa ta'ala daali ishtadda ghadabi
ala man wajada madluman faqadara an yansurahu wa lam yansuruhu. hadith arano e maaki astadda gadabi ala man zalama man lam yajid lahu nasiran gayri. stikkere an nde tiiɗi nde mawni e hoore neɗɗo tooñoɗo tawi omo o tooñi ɗo ala hay e gooto wallowo mo si wona min allah subhanahu wa taala. cheikh aboubacre marɗo allah subhanahu wa taala balla haray o hino mari ballo ka o no mari ballo. allah subhanahu wa taala wi kala le tooñuɗo goɗɗo tawi o mo tooñuɗa ɗo hiɗa tamƴini o ala wallo oma si wona min yo a fellutun tikkere anden satti e hoore maɗa ko waɗi noon mi wallay oɗo. nela sa sallam maki ittaqu da'wata almadlum, rene dey e duwa neɗɗo toñaɗo. ɗo noon toñi ɗin toñeɗen ka galleji toñeɗen ka golleji foppo hino naati e nder muɗum. nela sa sallam maki reno dey e duwa toñaɗo. du'a toñaɗo si tawi woni o torki allah subhanahu wa taala nelaɗo maki ala hakkunde makko e allah subhanahu wa taala wirngallo. nelaɗo sa sallam maki si tawi woni jiyaɗo toñama o torki allah subhanahu wa taala allah subhanahu wa taala wiyaymo wala ansurannaka walaw bada hin. andu mi walloyte hay si tawi hara neɓay seeɗa kono ya felluto toñeɗe toñuɗa ɗen mo toñuɗa on ɓatum o torki allah subhanahu wa taala andu toñeɗe o toña ɗen allah subhanahu wa taala wallay mum. ɗo ka ɓengure maɗa kan jogui priorité on ka galle wona ya toñu ɓengure maɗa nde ya andu ɓenɗon ko kalifu mo allah subhanahu wa taala halfimma. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe joguino sonnaɓe jeenayo si ɓe arino ko ɓe waɗanta kon sonnaɓe ɓen ɓe waɗayno si ɓe heeɓi ko sendete kon ɓe senda ɓe waɗana goto kala e maɓɓe. fa inna allah mi waɗani mi waɗi komi wawi kon komi wawata kon allah wata nangitiran kon ɗum woni a wawata. cheikh aboubacre ko giggol ngol ka ɓernde giggol ngol ka ɓernde e ko ɗoftiɗo ma o ko on ɓurata yidde. fiiɗon oɗo no ɗoftima oɗa ɗoftaki ma ko sendete kon sendu hakkunde maɗa e allah. allah nangitirtama koy ko yiɗɗa kon ka ɓernde kono noon ɗen hon ka senduɗa kon sendirɗa kon tere maɗa ɗen allah subhanahu wa taala o nangitirte ɗum ɗon. ɗum ɗo ko toñiji wonɗi waɗayɗi wadde ka galleji e bange duhiɓe ɓen e bange sonnaɓe ɓen kadi kamɓe kadi hiɓe toña modiɓe maɓɓe ɓen toñeji goo tawa ɗi ɗin toñeji ɗon ɗen hun siɗi battinali e maɓɓe ka aduna ɗo ɗen hun ɗi wonano yeyɓe sabu lette ka allah subhanahu wa taala. yoni sonnajo toñugol mawdi muɗum bakkate naɓowomo ka yiide. en andi nene fatima zahra sonnajo nela sa sallam nela sa sallam on koye ɓe mawdi makko ɓe yewtuno ha o wii si tawino tun hara a weltinano mawdi maɗa yiite jahannama ngen ngewi foyteno. o hatto yetti mawdi ɓen makko ɓa noon o fijirno mawdi makko ha mawdi makko welti. o arto yettiti ɗum nelaɗo maki he o weltino o inni o weltino nelaɗo maki alhamdulillah si tawino na fiide komi woni baba maɗa mawdi ma ko monanino ma ɗon kon si o weltanonokima yiite jahannama ngen ngememoyteno. allahu akbar. ko sonnajo hombo heddi e hoore ndi leydi tawi haramo fotode on ɗon ɗen hun darde ko duhiɗo hombo heddi e hoore nde leydi tawi mo fotode seydna aliya dardia. si tawi seydna aliya sonnajo makko on yiite ngen meminomo memaynomo fi himo wullini mawdi makko ko sonnajo hombo darata ɗon. sonnajo hay goto darata ka on ko ɓe wattan yiila ɓe anda hakkude maɗa e mawdi maɗa ko ɗon heɓirta aljanna maɗa on wota won toñowo mawdi maɗa ya wonu neɗɗo ɗaɓɓirowo mawdi maɗa aljanna on ko ɗon heɓorta ɗo aka bangal toño.
hadis ɓurɗo o huɓutude eko wiyete kon tooñe tawa o hara cheikh aboubacry himo memi on himo memi lan himo memi ɓe darayɓe en ka télévision ɗo koko allah subhanahu wa ta'ala daali washtadda gadabi ala man wajada madluman faqadara an yansurahu wa lam yansuruhu. allahu akbar. tikkere hande nde mawni nde satti e hoore neɗɗo tawɗo goɗɗo hino toña o mo tawɗa hino toñaɗo hiɗa wawi mo wallude e hoore toñe ɗe o toñaɗen ɗo ɗen hu hiɗa wawunomo haɗande ɗe toñe ɗo ɗen hu kono satoɗa ɗum ɗo accamo ɗon o toñe ɗon o waɗe ka o faala. masalan se darti hande hakkude joni laamu ngu e population o eyey ɗo ɗen hu taho bakkatu no e nder muɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ko ɓuri fanɗude ko wiyete gonginal kon ko ittugol hayre ka laawol. si hunde nden ndeynama nde ɗo ko nde ɗo ɓuri fanɗude e gonginal nden a wara kadi ko nden ɗon kadi nde jeeya e ko ɓuri mawnude kon e bakkatu ka jon noon ko saa'i hombo ko jelo ƴettata kaaƴe yaha waɗa ka laawi fuɗɗoren taw waɗa ɓen kaaƴe ka laawol fija balon ɓe gayna fijude balon ɓacca kaaƴe ɗen ɗon potowal ara tappo ɗon feƴƴowo ara feggo ɗon seydna omar fewndo o lonti o wiwno wallahi wallahi miɗa huli wota ngeloba feƴko e nder irak ñande dargal allah subhanahu wa ta'ala immintinnanmi o landolan ko hanno moƴƴina laawol ngol ngeloba feggike irak donc o rolu laamu ngu ɓeɗo wonno hulaynoɓe allah ɓen jonnita yimɓe ɓen haqqeji maɓɓe ɗin ɗo côté enen on civil on population on ƴettugol kaaje ɗen waɗa ka laawol ko tooñe hulɓiniiɗe tooñe mawnuɗe ko tooñe ɗe allah subhanahu wa ta'ala kanko on o yaafotako ko waɗi noon na kanko tooñuɗa ko jiyaɓe ɗimmoɓe maɗa ɓen tooñuɗa haqqullahi yuufa wa gayrullahi la yuufa haqqe allah on kanko imo yaafo haqqe goɗɗo on ko kanko neɗɗo on tigi yaafoto on haqqe ɗon ɗen donc ɗum ɗon yo jama on wattan yiiley ɗum ɓe toro allah subhanahu wa ta'ala yo allah yaafuɓe yergonko ɗoni wadde ɗon ɗen hara ɓe wattade sifa ɗen piiji ɓen ɗum ɗo kadi ko hunde wonde kafo itay joni hayre waɗama ɗon goɗɗo ari yani ɗon ɗen on barmi o maayi ɗum hiɗa tawa te nennelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki almuminu fi fusuhatin an dinihi julɗo hino e newede himo e yaajede ka dina makko ma lam yahruju bi damin haramin an akhihi lmuslim a tanki o yalnaali ƴiƴan harmudan e julɗo musidɗo makko eyni hakkude julɗo e julɗo ƴiƴan julɗo on no harmani julɗo teddungal makko ngal jawdi makko ndin ɗum ɗo fof ko hino harman ma an julɗo nde ittata e julɗo ɗimmojo maɗa ɗum ala ko ono woni leñol ɗum ala ko ono woni iwdi ɗum ala ko ono woni parti politique goto ɗum ala ko ono wondi ka mouvance ɗum ala toon hakkude julɗo e julɗo ko ni nela so sallam maki julɗo e julɗo ko yo wawwano maadi yashuddu ba'duhu ba'da hara joga e muɗum tiiɗina e yoga ko ni julɓe ɓen hani wawde wona wonugol julɗo ka juulirde en daroto en fof fewnen sarfowol ngol en fof fewten allah goto tawnen juuɗe meɗen e innen allahu akbar hara min gaygo ngo mi monanima ngun an cheikh aboubacre hara an a anda ngon kono allah subhanahu wa ta'ala kanko himo andi ngun rentoɗen e ɗum wonani haɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wonirno ko ɗum kamɓe ko ɗum ɗo ɓe adino haɗugol taw ten andi jafaru bun abi talib ɓa woni o yeehi ɓe feeri ɓe yeehi habashan no jeyano e ko ɓe landano fi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo o haɗi min ko wiyete kon tooñi o yamiri men jokkugol en ɗan ari men tooñidi rayno men o yamiri men ɗum fof yomen acci ko wiyete kon tooñe o wi koko wiyete kon tooñe ko hunde harmude woɗɗintinnayde yurmede allah subhanahu wa ta'ala tooñe no jeeya si waɗi e leydi sabi mbinnayi ko wiyete ko nawnaje yoni en julɓe ɓe tawata hara no wiya 95% julɓe leydi tawata hara ɓe wawata tottoyde
waɓutu farilla mo Allah subhanahu wa taala farli e hoore woɓɓe hen ɗum woni ɗum oɗo ɗen hum hajju mo subhanahu wa taala wi'i hajju jaɓaɗo joddi muɗum ndin ko aljanna te tawi ɗum hara heeɓi feere yaadu hajju ngu a heeɓi ko accana ɓe nguure maɗa nden e tawi goɗɗum ngo haɗima yahugol tottoygol on ɗon nden hum farilla nden ɗo ko hunde hawnide ko hunde hulɓinide ko hen ɗum waɗi ɗum ko bakkatuji ɗi faggitiɗen ɗi Allah subhanahu wa taala o wi ko zahara alfasadu fi lbarri walbahr bima kasabata aydi nnas liyudhiqahum bada alladi ko Allah subhanahu wa taala wi feeñi ka bar ka jurndi feeñi ka baharu probléme ji ko yimɓe ɓe woni wadde kon ko hen ɗum Allah subhanahu wa taala ko waɗiri ɗum kan kadi ko yo meeɗini ɓe ɗum kasa yo ɓe wakkilo ɓe yildito e ko ɓe woni e muɗum o yen anndu ko wonɗin heɓde kon ko bakkatuji ɗi wonɗi e wonɗi ɗin ko ɗin Allah subhanahu wa taala woni on jarri borde dartugol gomɗinal meɗen ngal yalli en yiltoto e ko wonɗen e muɗum kon yalli en wonta e ko wonɗen kon e muɗum lette men koɗen ɗinde ɓeyɗo e hoore meɗen en piromo kanko subhanahu wa taala yoɓanto tikkere men ko nden e meɗen ɗum ɗo hino yaari côté jiɗen fof ɗum ɗo ko yimɓe l'islam ɓen hanuno darade darano nguɗo ɗen hol laamu darano ɓeɗo ɗen hon faalaɓe laamu ko ɓiɓɓe julɓe ɓen ko ɓiɓɓe ndi leydi ko ɓeɗo woni avenir leydi ndin janngo hande enen en jogii tele ndoɓi capantati seeɗa e jogiiɗo duuɓi noga e seeɗa sinnama ko hombo e meɗen aɗoto mayde en innay ko enen ɓe duuɓi capantati e seeɗa ɓen kam kamɓe kadi ɓe duuɓi capanɗe nayyi capanɗe joyi capanɗe jeegoo tawaɓe ha joni no wiwde menen komin wi'i kon saabu intérêt personnel kamɓe kadi to bonnan en avenir meɗen o yo heesoɓe diina ɓen yo marɓe hakkille noye maɓɓe jannguɓe l'islam si janngi politique eɓe wawa andude leydi ka ƴiiƴan julɗo hibba ndi leydi ndi naɓata jam ndi leydi ndi naɓata jam ƴiiƴe ɓiɓɓe julɓe ɓen hino hibbede e hoore leydi ɗo ɗen e hoore tooñe ɗum ɗo ko malkisoniɗen hum ko malkiso molanago hano ɓe daranade ɗum ɗo ɓen yoɓe darano ɗum ɗo ɗen ɓaccade ɗo ɗen hum tooñe en yi Allah subhanahu wa ta'ala hino letti yimɓe saare sabu tooñe e yimɓe saare nden fof falkitaki ari e qissa sonnajo goto wonnoɗo baaso ɓa woni himo yaltayno toro fi sabilillah himo wanno cuhum makko ko e ɓaawo huɓere lanɗo ko ɗon o yawo toroyo fi sabilillahi ha o hewta ɗon nden hun jemma o waalo ñande goo lanɗon fini bimbi yi kon cuhum makko ɗon nden hun inni kombo waɗɗum ɗo ɓenni a ko debbo yummirawo jindoyowo toro fi sabilillah lanɗon inni itte kon lance fes itton ɗo on sumanna ɓe lanci ɓe itti ɓa woni ɓe itti ɗum yummirawo on ari o wi'i Allah hari min mi alaaɗo fewdo ka nduɗo ɗen hun lancete simiɗa ɗo lancetanoke Allah annon ko honto wonnoɗa ha ɓe lanci kam hewtata ɗo nde felore ɗo nde satti Allah subhanahu wa ta'ala ko non ko jondore Allah subhanahu wa ta'ala immini malaika yo aru waylita leydi ndi wa ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alayhim hijaratan min tin Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri iyo malaika aru ɓora saare nden waylita nde sabu ko neɗɗo goto tooña jiyaɗo Allah o feli Allah e tooñe ɗe o tooña ɗen tayle Allah subhanahu wa ta'ala hino wawuno haɗugol ɗum ɗo waɗaka Allah letti tooñuɓe ɓen letti ɓe tooña ɓen se ndaari Allah subhanahu wa ta'ala wi wattagu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa arente e min mingol fitina on si tawi woni fitina min minama wona yimɓe min ɓe fitina on tun fitina on hewtata fitina on hewta e woɓɓe goo hara ɓen ɓe min minaka on jeylo tawete ka cuuɗi mum nangue si manifestation waɗama ko jeylo tawete ka galleji muɗum ñamete muɗum no defa ɗum lance
ko njelo fottirde e muɗum ni ɗen humɓe ala haaju maɓɓe ala e ɗum fof ɓe nangue ɓe naɓe ta ko mbuɗe ɓe ɓata ɓe hetto ande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki alfitnatu naima la'ana allahu man aykadaha ko wiyete fitina kon ɗum hinoɗani allah huuɗi kala findinɗo ɗum yo noon si tawi fewjayɓe ɓen hoore meɗen ko ɓen wonɓe men min de fitinaji ɓen ɓe tawa ɓen yowodiri e kuddinde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam huuɗi ko honno woni ko lorri bani israil ko ɓayi allah subhanahu wa taala huuɗiɓe e ɗengal annabi dawuda e ɗengal annabi isa alayhi salam sabu ɗiɗo ɗen hon kuddiji ndaren koyen julɓe faalaɓe laama ko julɓe laamiɓe ko julɓe majorité on fof ɓe ndaaro ko tawata rahino moƴƴani no yaade l'islam kon ɓe waɗana ɓe jama o min wasiye an on ko ɗum mi wasiyotoɓe wasiye mo subhanahu wa taala wasiye aditiɓe e sakkitiɓe ɓen allah subhanahu wa taala o hawtidiri en fof meɗen o wasiyi en konngol gotol en fof ko yiltoɗen e ngol konngol ko subhanahu wa taala wasiyi en jokken ɗon inchallahu en hisay allah subhanahu wa taala o daali bada audu billahi min cheitani rajim walaqad wassayna alladina min qablikum wa iyakum walaqad wassayna alladina utul kitaba min qablikum wa iyakum an ittaqullah min wasiyike on min wasiyike aɗitinoɓe on ɓen okkanoɓe defte ɓen huule allah ko wasiye hoɓitande en sa huuli allah a hulay haqqe ɗimmo maɗa a hulay lorrugol ɗimmo maɗa a hulay janfagol musidɗo maɗa a hulay rufugol ƴiƴam musidɗo maɗa a hulay ñamugol ko kafa kon si tawi woni a hulali allah ɗiɗo ɗen hen fof a waɗata seydna omar o wi ko wiyete kon kulol allah o mresmi ɗum ɗon konnguɗi nayyi walla konnguɗi tati o inno jeeya e muɗum alkhawfu min aljalil wal amalu biltanzil walrida bilqalil wal istidadu li yawmi rahib wi kon ɗo woni ko wiyete kulol allah alkhawfu min aljalil hulugol allah cheikh aboubacre ɓe jooɗoɗa ɗo mi miijano on ɗo goɗɗum ɗo min tun hande komi miiji allah no andi ka ya'lamu sirra wa akhfa allah no andi gundo on imo andi kadi ko woni ɓaaru gundo on nder ton imo andi ya'lamu sirra wa akhfa o wi ko hullugol taho mawɗo on sa huli mawɗo on min tun somi dari keɗaɗe en konnguɗe an ɗi mi miijirayɗi min tun simɗa yahudeɗaɗen hon accedilan e golle maɗa ɗen golle maɗa ɗen daaray ko honno mi gollirtaɗe miɗa andi an a sotakelan kono allah ina sutilan alkhawfu min aljalil wal amalu biltanzil gollirgol tippinde ɗen daara ko hen ɗum alqur'anu wi alqur'an no innoma ko ni laamorde e laamiraɓen ko o haqqe jontuɓe haqqeji maɓɓe ɗin qur'an no wi si a laamoto ko ni ɗaɓɓirta laamu ɗaɓɓir laamu ngun fiya ittan woɓɓe a jogiiɓe ande fi a yii tooñe no waɗi fi ittugol ɗen ɗon ɗen hum tooñe par ce que nga capable ittugo ɗen tooñe qur'an no tindima ɗum ɗaɓɓira ɗum jahara ko qur'an wi'uma ko waɗa ɗum wal amalu biltanzil worrida bilqalil e weltorgol seeɗa yondino arsike mo allah subhanahu wa ta'ala arsukuma on waɗa ka hakkille maɗa allah subhanahu wa ta'ala ko arsukuma kon wopatama woɗɗuɗa ɓattiɗa on arsike maɗa ɗon ɗen o hewtete donc si ɗum feƴƴi wal istidadu li yawmi rahib e heɓilanagol nde ɗo ɗen hum ñalande hulɓeninde ɓuɗoni ñalande dargal nden haray e musidɓe julɓen sa i meɗen on pooɗike ɗuɗa ko heddorɗen ɗo haray cheikh aboubacre bari si no mari konnguɗi ko ɓeyta toon e nder wano minute goto ɗo wawi ɓeytude si homɓen yewtere nden kono cheikh ibrahima no makki ɗon no e tooñeɗe ɗe ɗuuɗi kam meɗen ɗoɗe ɗi feƴƴi keeroɓe yani karmo ko ɓe jokki jamma on ɓe yewti jemma e ñalorma ɓe yewtiri qur'an e hadis ɓe waɗi misale yimɓe feƴƴuɓe no ɓe wuurirno kono ha joni ganda nande so jamma o wiyete woni yoɓe ɓeydu tooñeji ɗi woni ta ko noon kamɓe goni e famete ta ɓe salotoni e kaɓe ala jentade ɗum ɗoɗe wallahi ka meɗen ɗo animi moƴƴa e mapini jooma hakkil e woni français ɓenta ɗum ko en danger kono en tori ko allah subahana taala
kanko woni wowɗo joddiɗo yurmeni makko nen no yaaji goɗɗum no mawni ɓuri ɗum kan kadi woni yurmeteɗo mo tawa tampina ɗum hunde kadi mapinama en torki Allah subhanahu wa ta'ala yalla ittañi ɗum ɗon sen daari wano piiji wonɗi feƴƴugol ɗin ka meɗen ɗoɗe en daari no hawni ha feƴƴude misal se yildige seeɗa walla ko yoɓɓenɗa fiika hajjuɗa sen daari wano yagola fewno ɗo yewtay ko wiya si goɗɗo jonnama ko yo yewtu ko wawi yewtude ko so yi joni hay goɗɗo heeɓi fure fewno ɗo Cheikh Ibrahima tawi a wawatamo wattingol leere nde falɗa wattingol nde ɗum ko hon ɗum ko mako ɗon ko nane jarrabu yeew yani ko fitnaji ɗi boneji ɗi yani bakkatuji ɗi yimɓe ɗo woni faggitade ɗi ko ɗum wani sallah subhanahu wa ta'ala wurti sifa ɓeeɗo lamɓe sifa ɓeeɗo e hoore meɗen yawata hendagol fure maɗa hasinamo nde duwirano a julɗo wattinayama ko berɗe no duwirano ho nodda woɓɓe goɓe ngara ndara koɓe yiwma o ko ɗum a susta kadi wolde ɗum no wallahi ko lorno jano en torki Allah subhanahu wa ta'ala yalla ittañ en ɗum en torki Allah yalla ittañ en ɗum ɗon hay ko ɗum ɗon wawno ko marno ko mettinayi jamil jiddan haray kañum Cheikh Aboubacry Bari jibinande Dalaba meeting haray hiɓe hoɗi wani dara kadi hiɓe wallito jama on ɗon ɗen hun ɓe ñawday e cheytane ɓe jogui centre ɗon ɗen hun ko ɓe ñawdata haray kala tawowo hara hino soñjori ɗum ɗon kadi si hewti kamɓe ɓe tindi si tawi Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ɓe saabu inchallahu ɓe wawa yewtude ɓe famodira e oti haray hiɓe ɗon ɗen hun ɓe makanayi on numéro ji maɓɓe ɗi wonande kala haton jinɗo e yiidoygol e maɓɓe inchallahu hara o nodday ka numéro ji maɓɓe ɗon ɗen hun ɓe tombodira ɗon ɗen hun nam maki numéro moɗon on ɓe numéro araban ko 666 41 84 49 orange 621 00 36 65 haray ko Cheikh Ibrahim Diallo wonduno e moɗon ɗo ɗen hummano ñagara jibinande bayiroya haray inchallahu en e yontere aroyaye nden kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala taw komin yewti gon ɗo ɗen hunko fi Allah min yewtiri o waɗan onon kadi nani jaɓi haray e numéro an on ko falɗon lan humpitade tawi hara ka Viber o nodday 00 224 664 26 16 26 donc numéro Viber na ɗum ka email e Diallo Ibrahim 944@gmail.com Diallo Ibrahim 944@gmail.com aray si on contacte lam ɗo en wawa e humpodirde inchallahu taala question ji moɗon ɗin si on naddi siko message siko audio fo muɗum inchallahu komi andi komi jabato e muɗum wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh